Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін 9 март 2022 жыл туғандар. Мен Нокенде Масыда. Масының ескі аты Ленинский туғандар бұл жердің. Шул жерде туғандар, бұнға чейін Құдырат ағамын дарбазаларын тартып кетмелі, вороталары туғандар. Ошол бүгінгі бағандай олтат бестере таныштырып қойылды деп туғандар. Бүгін қайра бір келдім әлі. Бұл жер Жалауат облысы, Нокен району. Масыда осы туғандар. Менің сол жағым, бұл жақ Қошқаратадан келгендегі жақ, шу Масының кіре беріші. Мен оң жағымда Нокен, елдің бары білген Нокен жармаға бір 100 метр, 200 метр жетпей алады туғандар. Ушул жерде Қошқаратадан келгенде жолдың оң жағында Құдырат ағамын ушул жерде бір сварочный цехы бар. Ширетүүчү цех. Ушул ширетүүчү цехте Құдырат ағам ушунга окшогон вороталар жасайт туғандар. Бияқта жолда бирөөлө калдыр, калганы ичкерде экен. Ушулар боюнча маалыматтар. Құдырат аға, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Алмазбек. Иштер жакшыбы? Орбасырга жүрөсүзбү? Мен соңукта. Жакшы. Бу доллар кымбаттап кетти, 100га чыгып, эмне болду экен металл бу? Металлды баасы да көтөрүлдү. Бирок болушунча эски бааны кармаганга аракет кылып атабыз. Жакшы экен анда. Бизге тааныштырып чыгып кете бериң анда. Быйылкы бааларды да бир көрүп, дарбазаларды да жаңы айтып кетесизби? Айтып өтүп кетели. Шунда айтып кетели туғандар. Эми сезон башталды. Кудай буйрса, стройкалар башталды туғандар. Фундамент коюп баштады элдер, ворота коюп баштады. Шуну айтыңызчы, Құдырат ага. Бул дарбазанын размери 420 га 280. Узуну 420, бою 280. Баасына келсек 68 000 сом. Установкасы чогуу? Ооба, установка, доставка бардыгы ичинде. Ичинде? Бунун калиткасы ичинде экен ошондо? Жок, калиткасы оң жагында, отдельно. Оң жагында отдельно? Жакшы экен. Андан кийин ичкерге кирели. Құдырат ага, азыр монда илгерки эле ошо ачылып жабыла турган эшиктерди, дарбазалар жасап атасыздарбы же жанагынтип монтип сүрүлө тургандарды жасап атасыздарбы? Сүрмөдө колдон келет, жасаганда билебиз, просто алыс жерге установканы көп убакыт кармап кеткен да. Мисалы, жакын жерге болсо жасай беребиз. Олар машарбы? Кир көрсөк болот. Жакын жерге болсо жасайбыз, жакын жерге болот. Алыска болсо ал основаниясын бетонировать этип, көп убакыт кетет экенде, 2-3 күн убакыт кетип калат экен. А жакын жерге болсо барып келип бүтүрсөк болот экен. Болот, Ошондой тугандар. Буну айтыңызчы, бул биринчиси. Бул дарбазанын размери 440 га 285. Узундугу 440, бою 285. 285 бою менен. Калиткасы өзүнчө сол жагында. Баасына келсек 69 000. 69 000? 69 000. Буну листи кичине жукараак, 0.9 листтен жасалган. Бирок 0.9 болгону менен көпчүлүк жука болсо калдырайт, наркы берги дейт. Бул муну анча эле чыкпайт да. Бул чекелери баягы эле герметик, шпаклевка берилген да. Буну жанагы урулган машина жасаган эле жасайбыз да, кайра болсо. Барын кылып. Шпаклевкалап, жылтыратып, краска берилет да. Андан кийинкисин айтыңыз. Андан кийинкисinde кичине мо товарыбыз тосуп калыптыр. Размери 4/3, узундугу 4, бою 3 метр. Бунда листи жукараак, баасы 66 000 сом. 66 000 сом, Но краска жөнөкөй эле өзүнүн краскаданбы же булар өзгөчө краскалар булар? Бөлөкчө краска, жөнөкөй краскада мындай чыкпайт да. Жөнөкөй мындай чыкпай калат да. Кымбатбада. Машина краскалаган краска бар, Машинаныкы окшош, үстүнө лак берилет ошо, машина краскалагандай эле. Сөзсүз лак берилет. Лак берилбесе краскасы да көп турбайт. Бул сарай материалдар сизге караштуубу же башка булар? Жок, биздики булар. Булар да сиздики? Булардын баасы нече элек бага? Жок, эми баасы 630 арамандын чыптагагы 6 сом 30 тыйындан. Анан кызылкая бар 6 сом 80 тыйындан. Булар да сизге карайт, булар да айтып бериң анда. Так, бул дарбазанын размери 4,5 га 280. Баягы скромный дарбаза сурагандарга бул. Баасы 69 000 сом. 69 000 сом, установкасы ичинде, доставкасы ичинде. Доставка, установка бекер. 69 000. Буну айтып коелу да, сыртында кандай краска болсо, ичинде дагы ушундай краска кооздоп, 3 түрдүү краска иштетилет. Кудду ошондой сыртында эле окшоштуруп коебуз да.
Bunu aytın. Bunun razmeri 4.25'ke 2.80 boyu. 4.25'ke 2.80. Bağısına gelsek 65.000 so'm. 65.000 so'm ola. Tak, bu darvaza уже listi qalınroq. 1.3 list bilan ishlatilgan. Bu 1.3 bo'lganmen, mo 1.3 cho'ng listini gana, mo cho'ng ko'zi turadi-ku. Ova. Shuni 1.3 ishlatamiz. Mo kishneki 0.9 boyagilar. Mo cho'ng yerda svarka qilganda valna bo'lib ketadi-da, svarishda temirmesh degan odamlar biladi. Svarka tortib beradi, valna bo'lib qoladi. Kraskada bilinib qolmas uchun bu yerni qalin list ishlatamiz dag'i. Ammo kishneki yerda уже valna bo'lmaydi. O'shaning uchun 0.9 ishlatiladi. Darbozadagi o'ta og'ir bo'lib ketpesh kerak-da. O'rtacha salmog'i shu yaxshi deb bildik-da shuni. Bunun razmeri 4.10 ga 2.80. 4.10 ga 2.80. Bağısı 66.000 so'm. Boyu 2.80, eni 4.10. 4.10. Basın kaç dediniz? 60? 66.000 so'm. 66.000 so'm ha? 66.000 so'm. Bunu aytın ya. Bunu razmeri 4.40 ga 2.80. 4.40 2.80. 4.40 2.80. Kraskası usilinni o'tgan yilda ishlatganmiz. Yaxshi o'zini ko'rsatdi, kraska yaxshi turadi. Buni bahsi 71.000 so'm. 71.000 so'm. Bunda listi qalinroq 1.3 dan ishlatilgan. Xudoy bo'lsa, polniy barliq darvozalarni shunday kraskada kraskalaymiz. Narxisi eski kraskani ishlatmaymiz. Ondan kuchliroq ishlatamiz buyursa. Shunday. Bu hozir bar kraskanda bar varotan barni ko'rsatdik-a? Ova, bu yerdagi bar. Tag'i xizmatlar ayting ham. Qanday xizmatlar? Bultirqi murdaga yilqi aytgan so'zlar aytib qo'ying. Endi o'tgan yilqida shu kichik kalitkalar, qadno eshiklarda jasaymiz aytsa. Qadno eshiklar uyga bron eshiklarda onlarda jasaymiz. Bu valish jasaymiz bu. Valish qo'ldan keladi, biroq o'shalar yaqin yerga bo'lsa jasayveramiz-da. Asroqda уже barib kelganga mumkinchilik yo'q bo'lib qoladi. To'g'ri kelmayapti. Tag'i janag'inday kachellar bo'lsa jasaymiz ova. Lavочкалар jasaymiz, o'tirishlarda. Hozir просто наличие yo'q. O'tgan yilgi videolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, anda borlar. Anda yaxshinaqa sonini kachellar jasatib yurganmiz. Svarkadan bo'lgan uyga kerakli narsalarni Xudoy bo'lsa suratini jo'natsa jasab berasiz. Inshaalloh. Basın kelishib aytib deb. O'shanda to'g'anlar. Endi dastavkalarni ayting ham, qayerdan qayerga dastavkalarimiz o'sha murdag'idaylar, Osh shahriga chayin, bu yoqdan Jallobat, O'zgon, Oshga chayin cho'ng shaharlar bardanda dastavka bekar, uстановка bekar. Apart bilasizlar. Endi Osh oblasining chekilari ayildagi Alay, Narkoverksdan al kelishim borda bo'lib qoladi. İşte bizde yol kira to'laymiz mashinalarga. Bu jag'ini esib ola turgan bo'lsa, Toshko'mirga chayin dastavka uстановка bekar. Toshko'mirga chayin? Toshko'mirda nari To'qto'g'ul, Qarako'l. Al yerlarga dastavka g'ana bekar. Uстановкаga bora olmay qolamiz. Только dastavka. Alda bizning mo'ynimizda bo'ladi. To'qto'g'ul, Qarako'l, Bishkekka chayin dastavka bekar bo'lib turamiz. O'shanda do'nglar. O'zlari uстановка bo'ladi aytgan-a? Uстановка tushuntirib beramiz, bizning darvozalar uстановкасы o'ta o'ng'ay. Aytib deb berib turasiz telefonda. So'zsiz, videolarda olib beramiz, qanday uстановка qilib, metkalar bo'ladi. Ana aytib qo'ying. O'sha olis yerlarga uстановка berilganingizda, bunday joylarda metkalar bo'ladi. O'sha metkalarni keltirib, bunday joyga qo'yilamiz. Endi bunda yo'q-ku. Biroq qo'yib beramiz metkani, o'sha keltirib, svarkani qarmat qo'ysa, o'sha boyagilar razmer, uровень chiqaveradi-da. O'sha joydan bo'laveradi. Qudrat aka, bizda buni Rossiyada ko'rayotlik biz janag'ini o'zi ochilib javob turgan darvozalar. Qandaylarga ishlab edasizlar aka? Qanday zakaz bo'ldi, biroq uylanib qo'yganmiz. Shunda ochilib распашной ворота deb qo'ydi. Ani avtomatikasini qo'yamiz. O'sha qancha vaqt misol uchun buni shu vorotani tanlasa, vorotani bosim misol uchun 60.000 bo'lsin. Al o'sha xizmat haqi men qancha vaqt misol? O'tgan yil hisoblaganingizda 38.000 bo'lgan. O'sha xizmatni o'zi? O'sha распашной воротani ochilib javla turgan avtomatikasi bilan, ikki pulti bilan, infrakrasi datchiklari bilan odam turganda javlbay turgan qilibchi. O'shonday datchiklari bilan 38.000 bo'lgan. Bu yil ham qanday bo'ladi?
баларын билелекпиз. Ал то есть адам турса адам түртүп кетпейт да ал, Жок, бала чаканы түртүп кетпейт ал. Дарбазанын арасында адам туруп же машина турганда өздөн өзү жабылып кетпейт. Пульт басса дагы. Пульт басса да жабылбайт, жабылбайт. Ошондо 38 000 болгон, 38 000 болчу эле. Эми азыр билелекпиз, мындай сурап көрүш керек экен. Кудай буйрса, дагы кызык көрөбүз, андан бери доллар кудай буйрса 100га чыгып атат мына. Рубль болсо 0,7 болуп атат. 100дөн өттү бүйүр. 100дөн өттү бүгүн. Ошондой туугандар, дагы бир эркин микрофон сизге. Эми неде чалгыла биз кызматыңарды жасап берип, ыраазычылыгыңарды алсак болду. Болду, ошондой туугандар. Мына ошол Кудрат агама чала бересиздер. Жалал Абад областы Нокен районунда. Анча-мынча мына советтерди берет. Кандайга кандай болот, эмне жок. Анан эң арзан простой ворота канча болот, Кудрат ака? Эми эң арзан деп варианты мындай. Ушакты тосуп коюш керек болот дегени. Эми эң арзан деп эң кичинекей дарбаза арзан болот да. Бир машина кирип чыга турган, например, портер кирип чыга турган болсо. Ошондой. Эми жөнөкөй материалдар менен жасап бергиле, жөнөкөй краска менен краскалап бергиле десе, ушу 40 000, 45 000 тегереги болот да. Ошондой болот да. Калиткалары менен кадимкидей эле. Калиткасы менен өзүнчө болот. Ошондой турган 40 000 тегерегинде эң арзан жөнөкөй ворота бүтөт азыр. Бүгүнкү күндө. Тынч боло, бар боло тургандар, ошондой болгон. Нокен районунан Кудрат агамдын ширетүүчү ишканасынан видео обзор болду тургандар. Иштериңерге ийгилик, тапкандарга береке. Assalamu алейкум.